Sol izin also nur melengam ngo abko der wajal amin gab alba hato alhamdulillah mulai legda nasi baptist church council ga online service am mulai nyirabikna nguluge online service so ye he hal tadun kadun melengam pun ba aba ele cham chignapka mulai solege Sunday worship service am nyirab da hal ngodare bo potalo poritan pa Meminister ke hada lengle camum gala cirip hajir akin hoge om hanam go meminister hada lengle camum gala cirip hoge hajir akin hoge om hanam go ngoret napa sigoge nge hato atsen patuj hato atsig nyera melenga atsig dari nam ho ayam daan boe atsen pato dari nyokum nog ala ke iropto ho atsen pato secinya dongam bal penum atse jayon ho ganam lech cignaka pen bo aba me dari bo pota pore ko so doba napka ngoprat namat napa sorgirja samdorada secinya do geraga tam doin takaram bal pen bo abisora namule payali chol padne no kotub Jesu Kriston so gadaso ngulug nyimur gap no jipotel ngulug gap si monam namule payali chol padne ngule so ge pandemic lockdown motso nese baptist church council legda ngule online service am nyirob gaine no je tija ngulug awlo doba tabe so tadi bo kad bo mulega awlo no ge dare bo atore ngulam so ge dorob so ge donya hana sakatab ka ye tugu pui go tain ye no beminam betain ho muleg awlo no je tijab no kanya be doba sakata be kadere bo Jesu na mula ator koden amen mula sol nguluk pengkolo nguluk ajinako lisita doga lo ngul isor tugu puyam mula tataine ho ko ke mula nguluk borako nabum tasar ga lo mula isor tugu berekam mula bemin lega tataine Mangjang bunyi nge oyam maya koma beka Mangjang bunyi nge oyam maya koma beka Jisu ga teram sogan dil nam hai be batu larinya tuju Suganya ngam so gandil nam hebe batula anya tuju mangjang bunyi nge oyam maya koma beka Penbo anya ngam jing lama bunyi ngam laci tapasang ne caci ke mabe Jisu apu ngam kalama bunyi ngam nyonyo bia kurung di bungke mabe Podlalam kama buhayang Gema beka yang puroko soma henam hai
Jisunya ranul nyete kam nyima beka balangasir gema beka nyete ngekam la balangsir balokam bebunga nador har namam naram ola cita pasang na caci keriku nepe bolalam kama buhayang diriku nepe mangjang bunyi ne uyam maya koma beka mangjang bunyi ne uyam maya koma beka Jisu gataram sogang dile nam hebe batu larinya tujuh Jisu ganyangam sogang dile nam hebe batu laangnya tujuh mangjang bunyi nge uyam maya koma beka mangjang bunyi nge uyam maya koma beka melengam solo so dari bo alu arso paya linco pun bo abuk emin gab Yesus Kristus ok dari bo ya jaluk emin gab solo ngulam hasi anya bo moda kapal mege tugu puyam mula so esaha pengkoso ra gor gobam madbe ok got kola madu mod ngam jipa ok samngo pun bo abuk mele kabo pun bo abangam mepal jip nombo oke soal bomo sam jip nombo hal ngo mujil lore gaine oke so jin bo nguluge officer ni tolongam ACM oke lagaw koi jab ngok ajenak reverend tanata gitara AGS service ham payalincho ngosam payalinchol palail motsam na taine ok ngula chando sija mode eigo esahal yinge hender yang perkoma nik pela ok hoglo kuyu hal hog bukyo mel dodik mot so loken ngula isorge ok jisuk agamam kam tat bekam sep doi kam de cho a si kam de heb kam munam kam likam sut ko cho heb ja kam ngul isor nyik daya hoke ok NBC singa ngulu nyise Kristen tulungam mulail so sam ngula hara online YouTube o sermonam preachingam mudu denna jile denla nam nul sam mule nge paalen char pa de lori tika o katatka o kasolongo anyo ko so topik ke malin panme ngul English so bemnyo very simple solo topik ke need not to be surprised need not to be surprised ngule ena si hogu yit ne yo hogu mad ne yo hog bukyo hal lom du lima do hoke kema hadu lima den la sik ke mode chija so mocho sinyi muni mocho ute marna hoke hamala hebma so singule kapa gdo kolge si hukge asaha mode nya ko penkolo ha kiba oke luma luje yikiba ngule nya ko ho secular world lo kate do kamlima do have ma ngule so biblical bible ure so kam ngule aigo kapa gado ngule kai kam bisog exodus bisog kam ngul kapa do aigo asa luma luj nyiname oke mujibo tulungam pun bo abge sedha atranya ngam chem dobe oke mujiman bo tulungam kam tam do kam do chem do hal nyina mangul ei kapapa ngule kapa nome kader palangul kapa nome biso exodus biso kal kam
Exodus nula chapter 7 8 bol ka karbalai 12 13 na go kabnyo kamul bol kapa ga do 10 plagues of Israel Egypt on behalf of or for the favor of Israelites hal mula kapa ga do bolo bangul Bible business singa bename silin momin hal bempa plagues balam na silin momin hal bempa o balam kai kamula bolo mod bolo ngula donyo kam ngul nyo kam ay si hog ni ka kuyo hobu kuyo mel muji bo tulunga kam ni ku pe la hing ku hi la ta ku te la ka ku ka la mu ku se la litapa heb ma pun bo abe Moses ne bentam pa so ku yinam si ngo nulam ngo sil don bo pun bo abe la I am who I am ham chem do okay ho ham chama ba tulungam o asani tulungam Egypt sianam o Pharaoh raja bulam Israel ni tulukum nam pun bo apsi dopa doj pani hal chem do nit naka hal mulabe kapagat hogab o mulu bo tat go bo silin momin ni nam ka dos pa o mulu balam mula bella dema modes anyodo hogab ngoso solo anyogo so ge atir anyal the 10th plagues of Egypt okay 10 plagues God's shown to the people of Egypt or on behalf of Israelites pun bo abun muji bo tulungam mula sir dokhe niznam selin momin niznam samgo katan solo kagda anyogo dolam bentam tan hamula sikapa gadan Exodus chapter 12 verses 29 to 32 Exodus chapter 12 verses 29 to 32 sikapa do at midnight the Lord struck down all the firstborn in the land of Egypt from the firstborn of Pharaoh who sat on his throne to the firstborn of the captive who was in the dungeon and all the firstborn of the livestock. And Pharaoh rose up in the night, he and all his servants and all the Egyptians. And there was a great cry in Egypt, for there was not a house where someone was not dead. Then he summoned Moses and Aaron by night and said, Up, go out from among my people, both you and the people of Israel, and go serve the Lord as you have said. Take your flocks and your herds as you have said, and be gone and bless me also. See, mula sam kapa gato, polo sog sir do hebe, hog buyenyit kon hanam se, mula lokan munam chija so mod aroso, muluk so mod aroh nyiden mulai loklan mula muji bonga kamne ke pe kona. Pun bo apse hoglo ko Jisu isora hoglo ko hel kam munam go dodne samul have mudub nyimado si koluge li chapa Bible mod kol ancient Israel history bolo mule kapa si koluge li chapa hogab ngosolo kaja bent nama ngul sam tatel katel lama bajka need not to be surprised mule asorite muma bajka si nya kong hitlo so geda so si chali ko ke sirab li ko ke nichi pa oke nichal chap namla samule koi job mul mujibo girja ni tulunga kristan ni tulunga mule sam mudi du ni mato bos du ni mato have ma ho kliu mule isoramya ho ke Jesu kristana hange putra ratel mule hum do du lipa pal do du lipa hab yib nyolokam ho muluge music ni to kalantan la hab nyil do nyolokam ho ni muji man bongakam katel tatel eja buluk so kristan ni tuluk Jesu khumnam se isor pa nam se lusa gos pade hal bolo Egypt nyok bol hogo Pharaoh bola atir anya ho henter tokol ma si lusa lo dagos ke nonglu dokso dokya nula un kuka hal benam have bank majangulam Roma jakam have ma bule uro patali tak tama patai ma so Kristan ni tolo khum nam se pun bo ab se Jesu Christos se sir do he lis de
hel boleh tak tamav bentalin la nguluk ke mujila nguluk hang atur la oke hedu tamav bos tamav lam tamav nil dona mam katel boleh have testimony uru okam bentan la tak okam hotama ko okam bentan hogaw ham mule mercuka obolo itat ko Selin momin asa yinam ba mule balam bank banyokam benla dekma belusa ke tatu ke takam o ke pabunga uy yel nail pabunga uy isa uy yeknom holusa benam dopa ham balam mule ngam bank ban ado ko tan ko hogaw so ngo atir anya so the 10 plagues of Egypt hel ngole katu si have nyolokam Isore Egypt tulungam Pharaoh bulam asa ho selen mominam kakin kenter tokol ra tamayekon hange Pharaoh hange bima doikon Egypt ni tulungam Israel ni tulungam tak make lem tak make hel ei raja nil doikam eteranya so kakin nome me bolog Egypt ni tuluga otu choko bunam tulungam ko ebungam oka ancongam abu congam mentain ke simtain ke ayub gol hoke mod apogol simtain ke hal bempa hal benkam kohonyokam Israelite ni tulunga bempa Israel ni tul mujibo tulunga bempa ngulam ruhogu mentatal ni helkam ma nulam mentaram nulam limram ke bulam botama bo ni tulusam nimtan kakin tan ke ngok sir da kam kakin tan ke lail bename anyong hogu matan hel Israel ni tulunga mujibo tulunga tehikam ho ngulbis kapa gado Israel bempa mu sergo dutam kanam da Moses bulam bentam apa mulu Israel ni tulunga yad lo saya lo atuk namo dorgo palail mental patautel hog uyam saya hog yad uyam shipok uyam o elem jab haga ho kala do si Israel ni tuluga kehel kala do tibotika tilal aptika elem jab haga ao ho o tibotika hel mulasi kapa pana o ham bule nyispa o solo so mulu sam katel sam Bible am poril katel tatel solo asa ni lusa bakam bendo sam mane disprove madu halakam na ko asa benyaw ngakam scholars philosophers historians benyado benlail asa theory kan makne so si hoglo ke lima sun mane have una bens bule bens pan make hel ben bongakam donya sab jakamula ham mude do jama singule kapa gado agam ni holu lum go daper pom philosopher okay historian he mane lum go bulug view ngana bulug benam hel bempa so 10 plagues se limanum ke so itate selen momin hanam se limanum ke helail ham bule limanum ke have khel apan Bible khel apan ma khel benail ak daper park benam hogal bempnom si hog ye heti man make have ma volcano erupted theory help bempa ho Egypt Nile pabu ho bayo bacho lo putu tulo nge kede bul lail kede gam lail o isam gom tumnum ke ho volcano bulin yakam o luchibo kede bulin la ise bulin lail pabu ngam tali yakam o Nile pabu nge uye jin make hel daper pagan ben o daper pagan se bename red algae theory hel na si bename is o pabu Nile pabu hai tapi tanam jilai ko lucib cilin yukun o lucib cilail o tati tanda takam Europe lux dede acamina ol pabu isol bayo ol dok doji malail o maker kune putih ko ni nam mulo ho mea nom ke o timan have yin make hel bena ho ke gomum densi climate change theory welcome o don pole lusab almak tolo domo apa me lusab ogo ke haji ogo li chali kam ho
gedang nisin menga almav nyilkam dok dak domaikam o pataku echamine tetitane dok domalail ho nyig nam ho pikir jan meke ham bule asa i go selen momin nyin meke head nike hel si asa scholars historians hoka philosophers have a benyaden na ham ngule have jakam bible sam ngule kan bonge okay hik jaw biblical history chan bonge okay bible am teji bo muji bo tolong ham ngule mudi do nyima do have mapsi ngule chijak soge ngul girja Christian theologians okay historians tulung kam sija lo Jews olo present sija so current Jews olo mala Passover celebrate men bo tulungam technome helkam bule bename siak hel bempa ravai akna olo Jews olo teacher koi jan bo khung pak bo ngulogam nyo pastor reverend have o Judaism religion o Jews mujino pago kolu isora mujino pago kam chen bo tolo ak mu bename. To me, it doesn't matter whether scientists are able to find a historical basis for something that happened around 3,500 years ago. The central message is that God brought the plagues on Egypt in order to free the Israelite slaves, says Jerusalem-based Rabbi Yonathan Neril. God was teaching the ancient Egyptians a lesson about justice. He says, and when they refused to do the right thing and free the Israelites, they suffered the consequences. Hell, so Rabbi Aksi, Yonathan Neril hell, benamsi Jews Rabbi Aksi hell bempa. Mesiza Rabbi na. O temsir bo Jews ni tulu muji bo temsir bo tulu hog ni koi ba ak hel bempa mu bule hog hen man bemin jakam mule ham muji ma aru tejima tatel kam sa ke heb lima ba de hel mu kam mar ne ke hel ngul si ka pa gan na hog mule sam kai kam ngul solo hog Jews penko bo ngul Jesus Kristo bolo ipola igilal silin lail ngulam sir dohekam nitam betam katam jepa oga ham ngule mujitel hengab dodo lipa o ngul soge bulam Israel tulungam hogu Israel tulungam hoge otu choko bunam ta men taikam o bule menk mad bulu ime ajapoke sim mad hel benam se ngule kapa banyakam Israel bempa sayalo atatu namodorg patavlail Menlail uyam tijalap teka o slaughtering angel o ke Egypt ni tulung tamabo ni tulungam mana malam nan ho ke sirdohe katam la hengka jama nulsi dokyo hal bemdo lido bhab nyakam o nulam kachin ko do bhab yikma do bhab nyakam uilo tibo teka law gaga uilo tijateka ho sergo dute kala la nulam opatal ni ke o kabo lail o asa ni tolo Egypt ni tolo ngam mula mado siza mumdo iya mumdo litalin ka hal benam sam mula sam solo kab nyalo ka ngula solo girja ni betal o sibin saya patel uitibo tekhal bema bible bempa Jesus Kristo ngulu ka mana lekino muluga sipaku o mu uye dapotlo kalbari dapotlo siza nango nguluga bil dodne ye jalak atroke ham muzil hum don botulunge o mulug selen momin doy pamam o ichi tabum doy suge luh dede has ko jakam hoke yilin tan kalben pa hoga muluge hog sibin sa patel uitia sanam keliu hog ne kay kindan havnyalakam ngula solo so sib ngula girja pratna nam churchal girjal ko lakin go mal dok mage ngula atug namo anya jab oyum aram hinkyo pratna mal girja dol hoke bible am por meditation mal nil dodo lipa hoke laga nila panyokam imi dapere family nge haptangam alog lopok objakam akirel
der real fasting prayer yel dob nyalokam hongo mename hok linam tulu he hok Israel ni tu saya palail 7 pataw lail o ui tilanam aya po ui tilanam have kalam jitajanna ho muluk fasting prayer hok spiritual meditation yes jaluk pago hok Bible am poril ho dob nyalokam ham lokan pun bo abage muluk gerjanya tolongam kakataka hel sargodot kanam nume o ngulung namo kapatel si o Israel ni tulo bolo saya patab lail ui tilya nume namo ui tip nume yil do pa sam kala do oga sam ngule yit tuju gor tuju esa kam ham yo ju sinam danam ham yo ju hel lokan bentain la hoga ngule so motso ngo si kaja bempa nule sir dorhe muma baka ke siok buki hoglo kuyu mana ngun hogum nyitai kon heb muma baka heb mau hange hat melal oke aram se prayer magdal nam reko atug nihwe kongam nyol kongam imi apam go kum go palai lehyam dain tin la hoke pratna main la demin main la hoke fasting bajak doin la dob nyilokam ho tulua ho tulu he ogum nyitain Israel ni tulungam sibin saya patablail ui tilatek anam kala dum jitka anam heb mul isor kagal jitana heb yib nyelokam oluh det silin momine esa ka has jakam echape pokar ka has jakam ongulam isore punbo ave yilgol kaul dog tainela moga mula sam mujitejka besi Psalm number 91 verses 5-6 helbempa you will not fear the terror of the night nor the arrow that flies by day nor the pestilence that stalks in darkness nor the destruction that wastes at noonday helbempa ho have khum pal yilmal dob nyalokam bible pin babogal bempnum no bosram la okenam lu de dol pame esahak echape pokar kanga o bayo bachoka muji man botulunga tama botulung hen manu nis jakam nag lagalo haram ke helsi ben apan mana o ngule so mot so koi jab ngule mudu pa hogidik ngule yes jal pagokam pratna mel oka bible poril oka fasting prayer nil dodan o nila panyo sunday ngam home fellowship nula dod nupe o don botulunge ha ak aminam kamjil dan do hinam thanksgiving tithe sam church hogu halai ngula jiden ham kam parile lebo yaw yilmal dot ka no mumau ka ngo church hama ngo church atnam si dos do ngam ye kam kaya deman kapayat man mumau ka bible sogal ben apanom for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to give strong support to those whose heart is blameless toward him. You have done foolishly in this, for from the now on you will have wars. Siapa? Isora nguluk isor ke anyi ke gita getam nya kongam muji namam muji manam muji bongam muji man bongam kal dot nala muma bajak singul 2 Chronicles chapter 16 verse 9 besija por number na 2 Chronicles chapter 16 verse 9 ba isorge pun bo ab anyi ke ye jalab yetel hor kir ke geda getam horpi ke piden ke geda get ham tima habma mulatan the universum cicinya dongam cha doangam me kaul dod neka honya ko asram hi hange mugav mul doden gerja uk majakam okoglo dokumla hirchalo kumpal dukhak majakam ye hangam jitel ka kumpal pratna mal doden dan do henjel don ham kapaden ho ham kalail me yitinam gorgonam oke aturam muluk imi ejablo sei gechalo nguluke nyihe kok lagalo nyol ko lagalo o deper ho jile tanjala ho ni to ka ngule muge sul donamam tul donamam pun ba sul don tul donam jisu abem anyanga mule pubu
reduk cempatan la hogau ajin tulu solo so anyo kogo atuko ngak so nulam so esaha mod so pandemic mod so got golala bet belal hoke gor gopam gonam sam ok ngutagdel so ge nisam nil domnya kam ngom mename mele muji bonga talai nyin botulunge Israel ni tulu have come Israelite ni tulung hogu Egypt nyok bol sidha kam kapanum have kalam kapa hempanan pala mulug lagao pun bo abadowan ka ongule lama bujka syok bukyo mema bujka need not to be surprised but become in God's hand and continue to live for his glory praising his name hoga isora mulug lagao dawan ka paya lincho Nulmelinga mulug da paya linchol padne mulug NBCC online service so ye he hal kal tal doden nulug laga pun bo aba doban ka hoka mulug NBCC ge online service am mulug hara continuous jil dotai nule deo varga 11 बजे हम सोगे मुलोग YouTube channel हो हालाका मैसेज हम होगे बेमिना मुले कापा टपा ताइनला हो लगा मुलोग NBCC YouTube channel so subscribe ममा दाबे दोपान और कमनुल अजिन और मम बिसी बेमेगदल मुलेंगा subscribe मगला so lockdown mode so pandemic mode so तलो बोलो मुदे इंगे तमा भब माव दे होगे इसर तुगु पुयम बेमिन लगा बे preaching लगा बे नुल मुलेंगा ताल दोन का nul mulai laga pun bawa doban ka payalincho.